Imibare iki kigo mpuzamahanga cy'imari irerekana ko 2022 izasiga ubukungu bw'isi bugumye kwizamuka rya 3.2%, ariko 2023 ubukungu bw'isi buzagera kuri 2.7%. Nyamara imibare yo mu kwezi kwa karindwi 2022 yateganyaga ko ubukungu bw'isi bugomba kuzamuka kuri 2.9%. Ibi bivuze ko imibare yari iteganyijwe igomba kugabanukaho 0.2%. Iryo ngo ni ihungabana ry'ubukungu ryaherukaga mu mwaka wa 2001. Bityo ngo abakene bazarushaho gutindara kubera ko ibiciro by'ibiribwa n'ibikomoka kuri petroli bikomeje gutumbagira. 2022 kandi ngo izanasiga ibiciro ku isoko bizamutse ku 9.5%. Idolari ry'Amerika naryo ngo rikomeje gutumbagira, urwego rigezeho ngo rwaherukaga mu mwaka wa 2000. Ibyo bivuze ko amafaranga y'ibindi bihugu birimo n'u Rwanda akomeje gutakaza agaciro, ariko ibyo ntibibuza ibihugu bikennye gukomeza kugarizwa n'amadeni. Ibyo ngo bigashyira ibyo bihugu mu ihurizo rikomeye ryo gushaka ubwishyu bw'ayo mafaranga. IMF ishimangira ko ibyago biri imbere ari byo bikomeye kuruta ibiriho uyu munsi. Bakavuga ko leta z'ibihugu zigomba gushyira ingamba zo kugabanya amadeni bafata. Ibitari byo ngo abaturage batishoboye bararushaho gutindahara. Ku ruhande rwa banki nkuru y'u Rwanda baherutse kuvuga ko ifaranga ry'u Rwanda rimaze gutakaza agaciro ku rugero rwa 3.3%, ndetse ngo uyu mwaka uzasiga birenze 4%. Ariko ngo nabyo nta mpungenge biteye. Bwana John Rwangombwa niwe guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda. When you look at the last 9 months now, we've reached a depreciation of around 3.3%. And I think we project to the end of the year around 4.7. Urebye mu mezi 9 ashize usanga ifaranga ry'u Rwanda ryarataye agaciro ku rugero rwa 3.3%. Turateganya ko uyu mwaka uzarangira ifaranga ry'u Rwanda ritaye agaciro ku rugero rwa 4.7%. Kugeza uyu munsi navuga ko bitaragira ingaruka ku Rwanda. Birumvikana ko birushaho kwiyongera, ariko tugomba kubyitaho mu gihe dusesengura imicungire y'amadeni dufite. Urebye ko agaciro k'idolari kazamuka, kugeza uyu munsi usanga nta ngaruka bizateza ku bwishyu bw'amafaranga y'amanyamahanga dufite. Kandi iyo urebye usanga 80% y'amadeni dufite yiganjemo impano. Murumva ko byoroshye kwishyura. Because the big chunk, more than 80% of our debt is concessional debt, so it makes it easy to handle going forward. Ibindi bihugu biri mu cyiciro kimwe n'u Rwanda bimaze igihe bitakamba bisaba ko byasonerwa amadeni y'amahanga ibigifite ubushake bwo kwishyura, bigasaba ko byakongerwa igihe cyo kwishyura kugira ngo biramire ibindi bikorwa by'ubukungu, cyangwa bikitwa bihemu. Ingingo inashobora gutuma batakarizwa icyizere n'amahanga. Dr. Uzirindagijimana, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, avuga ko u Rwanda rutayobotse iyo nzira kubera izi mpamvu. Umwenda w'u Rwanda ucunzwe neza, haba mbere ya COVID, haba muri COVID, haba n'uyu munsi. Byatumye rero tutajya mu rwego rw'ibihugu bikeneye kujya mu biganiro byo kugira ngo byorohereze umwenda kuko umwenda wacu bigaragara ko umwenda ushobora kwishyurwa neza dukoresheje ubushobozi dufite. Muri 2021 ibihugu byari biremerewe cyane n'umwenda byahawe uburyo bwo kuba bisubitse kwishyura igihe cy'amezi 3, nyuma barabyongerera, byafashe nk'umwaka n'igice, ariko ntabwo kwari gusiba umwenda, kwari kwimura igihe cyo kwishyura kugira ngo ayo bakwishyuye bayakoreshe mu gukemura ibibazo byihutirwa bitewe n'icyorezo cya COVID. U Rwanda ntabwo twari muri ibyo bihugu rero twabigiyemo. Mu gihe cya COVID twakomeje kwishyura umwenda wacu nk'uko bisanzwe kuko utaruremereye, n'ubu biracyakomeza. Abahanga mu bukungu ba IMF barerekana ko abaturage bo mu bihugu bikennye bazarushaho kuzahara kubera ko ngo ibihugu byabateraga inkunga nabyo byugarijwe n'ihungabana ry'ubukungu. Usibye ko ngo no kwishyura amadeni bafashe mu myaka 2 ishize bizagorana, ngo no kubona ndi bishobora kubasaba inyungu iri hejuru. Ibyo ngo bizaterwa nuko batanga amafaranga ari bake, ariko abayakeneye bakarushaho kwiyongera. Bityo ngo hakenewe ingamba zifatika zigamije kugabanya icuri ibihugu bitega ibiganza mu miryango mpuzamahanga itanga inguzanyo n'imfashanyo. David Nzabunima, TV 10.